Rita bumoe ono I buona Ha'amohe ofo moe kala otona Deu whakahe Gala mano oe fuga Gausu Fia e ofa konua Kona pegi u whakamalu e tala whakatapka kato e whanua pe moe lotu kai a tā pe mua ke te uwhanga atu he tala marua e whanua tala e otua matonga ko tofi a
Ka fai me e o kutawanga tau tolu kia e koe tau mea kui koe usu fuluti foi pulu vave, koe ngahi aho ni ongo ngoa ape ngahi aho. Pe oro atu e ni ke fotu e ngahi ako, pe ko kai ke lahi ngahi whanga mari atu hei, hoko atu koe ni, pe ako hange koe lau, ko pakola e mea lahi au pito i e mea na tau ngau e ki ai. Koe tau tala noa mau pia tau whanga maari ke tau tala noa ai, koe tau prokalam whalau maari e toi pongpongi, koe te fito i hange koe whaalawe ki mua, koe te fito i e tau ngau e. Koe iai e beha tau whanga maari he whiawhi o tau tala noa ai hanga hei isiu. Ngahi mea ke toko ni ke whanua, ngahi mea tau sio, whi mau ke whakatonu. Koe whiri ko ono whakatonu, koe ka tau kau tolu ai, koe rea koe mea e tau kau ai. Ka ko fia pia o whamalo ke o tua, e tau hi ofa mai tau mo ui, tau te au si ai, ai fu e whiawhi whakakoloa koe ni pe o tau lau tāpua ki ai, e tau hi ofa ai o tua, ki a te ki mau tolu, pe ke te ki mau tolu, me mau whitu ni ki murini pe mo tongana, pe ngahi mea ko toa pe o kuhoko, pe o ikai ata hamea, me he o tua he tau ngā ue o kuwhai pe au tau pore ai, koe mea na tau teke talu pia mei mua, koe tau ilo ko tonga na e tuku ki he o tua. Pea o tau fia, koe uhi o tau sio mata. Tau whewhamo o ni aki. I he mea koe o ku hoko ki he whanua. Pea na tau lotua, pea na tau whehu whekina aki, pea na e whai moe au kai. Pea ko whaamu pehe whiawhini e whanki isi uko whetala noa ki ai. Ke whakamaala ala pe ngahi ta whaaki. Ko whamalo lahi heni ki he kau frontline ai tu ta whaaki pia mo e tau porokalama, mo e tau talanoa, pia mo e tau ngai whakakaukau ko tau oko ko e uhi ko e langa ngau e pia mo e whakatonu mo e mohono walokia e ngahi tuunga e ni pia ko whiawhia lahi ai i he tuunga koe o e tau ngā we pia ko o ngoi pia ko whamalo lahi ka moutolu o ngoi au pito ai maa ai kawenga mo e whatongia o kuma i he ahoni i he o kehea me kamata mai ai haa koe o e tau ngā we whamalo he ni ki he kau mui mo e kau whanongo iyo pea pehe e tau ngau e whakataha e pātoro aki ai lelei whakaluku fua ki e whamiri si aspea mo e whonua e ki tari mai ange kata Pe hake koe mea koe ko lawe ki ai. Whamalo ki o tua e ngai tūnga ko toa pe. Pea mo ene whakawhea ngai tono mawhi ko lawe mono i ai a tonga. Pea mo tau ngahi whamiri tonga. Pea u whamalo heni ki he lo teri he whai mātea ki mai mi Hawaii. Hono tau whare i mai ai ka he whanki i ke ka āwai. Pea ku nofpe o kata
Pia ko tu be si o be whakatau kete pia me he tau kete koe ni ki te hina i he tuunga koe ni o ngā taau koe aho ni ko whamaro lahi ni ki e pare mia tonga pia mo ene kapneti i he ngā ue lahi o kunau whai pia hange koe ku lawe na ko tau loto o whakae tangata he hala whanonga o ku kehea me whinangalo o o tua. Pea ku tau whai pe tau tolu e tau oskia vere ngā ka tau tāri pe aho no la. Koe hape mea o ku hoko he aho o tau tāri. Ko tuhone toa mono pureanga, ko pureanga ia nai whiri e o tua. Nai whiri anga, nai hanga he o toa whotu e pureanga agrisi. I ke tau si o tonu ai pe tau wako tonu ai he ngahi me ai. Hoko mai pureanga o tuane toa, koe ki ata o tua i hono whotu o tau ki whanua koe ni. Ko sia soare ni ko fa malo ai ke pare mia ai mai ka minista he tarifa tongia pe ko me go fia ai o mi be e o tua ai ka kai pe mono taimi pe mo uhinga pe ai o tua ko sio ki he fainga tala he ko ke fonua pe o sio ki he ngahi interview o e tara pare mia pe ko pe he tangane pe tangata mono taimi pea whakapoto o pito taulahi pe ko tui ko whamatu o tuange pea ko tui ange ko kulawe koe ki mua vie fohan o toi lahi ange o taimi lotu o koe uhi koe taimi koe hoko haka e toko tahani pea tokoni ke o tua ki ai ke mo ui whamatu o tua mo ui tāpui ngai mo ia whi mao au pito he nau whakataki pia koe mea ia ko ulotu lahi ai ke whaitokonia e o tua ai tuunga o e tangata ki paremia pia koe paremia ia e whonua pia ko tau whatongia koe pou pia kou whamaro lahi ki ai ai umaasi ne hau minister pia ko tui mahalo ko tau ko si na ku pehe he pureanga ko na to ko si ko pureanga press conference lahi tahai tau kamata hake pe ko ni ko ala ke pureanga ko ni ola hang na press conference ko mimi press conference e tolu he wike pe fa pe ko tui ko me ku ko atakitu ai me ko ku viviri ki ai patoa mo ngai principale mo visone ai patoa ai atakitua sio mari ia he kuhi o kwal hake be pure anga ke he ko pure anga patoa o fai pe na tole ngawe i ngahi code of conduct e ngawe pe atakitua pe na ngawe na to ke fe ma ke ha ka patoa ki loto pe to atakitua ikai fe ma pe ke ha pe ka kai fai to tonu ya ki loto pia atakitua ngawe pa tau sio ai tau tolu he atakitua ngawe pia alu ke te whakaoriangi ai tu unga koe hono fehu ia he whahai koe unau talanoa he nau ngahi visone ai whahai koe o e ahoni koe uhi he fumata au pito atakitua e whai whatongia mo e whakahoko e ngawe he pa koe mea ko whamalo lahi ai ke pure anga pia ko tui na ompe nau tolu ko hatain pehen koe taim whai ngata pehen he ku hange koe lau ku ko tau mo ui ku hanga peta pia koe ki tau ilo tau tolu e mea pongpongi a koe mea ko tau ku hoko ia ke whanua ko mea pia ku stokai mananga ia he o tua mo tau halanga pia kune o mai pia whoko tu o whata tau pia moe halanga o e taimi ko ia pia koe mea nea ku maari ia he ahon ai whewheka koe ni ai whakaanga whakapolitikare o e pure anga koe ni o whekau aki mo eke ngahi paanga mo ngahi emergency funding mo ngahi mea koe ni. Kai o siange koe ia. Koe pure anga koe na nau poupou ki ai. Na ton ke nau to'o mai pe ia fua tau tau ake pure anga koe ni. Koe pure anga na e tau matai mau tahi hai tahai emergency funding. Pure anga na e lahi taha no ave emergency funding. Ngawe aki koe mea ke. O koe koe mea to tonu koe na ton ke ave ki ai. Pea koe mea ku maari ai koe tau hiki hake peo fua tau tau. Mahino lewa tu unga koe. O ku ia ai. Pea kou whaampe ke uki talanoa beke ke tama kongo.
Ko whamalo ke lo te ri, ki kita mua ngo tai kauti. Ani ko nuk whalong wa mai kau. Ko wambe ke si o ma tai kauti. Kau si o tai kauti. Ko no moni ko ai peke ilo i au koe. Ia whainga ta whaaki pe, ko ai peke tamaheni, pe na kai peke ilo i na lau na ke aloange o takataka i kolo, na kai peke si o au iako i kolo. O ka ko oho ware au, ko whakamatala i au, o ku hange pe ia tai kauti na ta pehe lo halo, ko whakamatala i koe tamakaka au, te kai ke tanga au e ke ukaka i koe, koe tamalo i au, hang te kai ke ulohi aki, koe mea ko maari i ai he taimu ke polo kalama e, hange pe koe ia na tatupu whakataha haki, pe o a o tamawa e ua. I loi ka pao e whakamatala i au e ki waka koe ko Samuel Apua, apa e whakamatala ia e Samuel Apua, te utui ki ai. Ko hui ko Samuel Apua, foha pita pua, ma tau taha pe kulahi mahina pe Samuel, ma lau tohi whakataha pe na mahange pe hango mahanga. Alua i pe o alua Samuel ia hokatu i langa maari ka hua ki atere, ka koe uhi na matupu whakataha ke pe, koe kakaya ke nau whakamatala i koe au, kau oho vare au, he whanongo, tau to whanongo e polo kalama koe a lo teri. Koe kono moni o nei o koe ke whanongo au humunga e polo kalama. Pea o koe kai peke hoa whanongo humunga e polo kalama. Kau whanongo e polo kalama koe a lo teri, hangeni a ho talanoa i au. Hataha pena ta tupu whakataha hake pea ke ilo i koe tamakaka au, koe tamaha au, koe tamaha au. Hange koe na ta tupu whakataha, hange na ta ako whakataha. Hange koe na ta ngau e whakataha. Koe mea koe ko maare i ai ho ngahi sosi. Pea koe ua, o koe koe lope ko ho tāna ki mai wewe koe a mea hai. Ho ngahi whakamatala. Pea ko maare i, ko whikonga wana o maare e tahai. E whamatala ko he lo te riho, ho talanoa ko tuo whewhine, ho ku ula ki hoa, pena ki alu ki amo talanoa. Si tai kauti. Mea ho uto. Ai mea ho uto. Mea kona na erea take lo te ri, mone lo te ri. E ko hi. Ko mea ia ko whie tānoa i, ko tānoa ke whangi mea koe ni, ko uhi ke uhau, ko sefo he polokalama ari hai, o kai ke whanong, te ke whanong au wai, o ko lava pēr lau e polokalama i he kau komeni, Pea koe ngahi komeni ko lau me koe kau ko mahino kau e tuunga polokalama, koe whai mea ko unau mamahi i, koe tau hanga ko whakawhepaki, ai ngahi whonua, ai temo kalati, ai tui whakatemo kalati. Mea koe unau loto mamahi ai, ula ki haua, koe loto mamahi, koe kurea koe ka afmi mo unga, koe nau pehe, koe nau palofita i afmi mo unga, kau patoa pia mo rihai, ko o kui feia ho mo palofita, feia ho mo palofita, ko hamea koe ke toi hawa palofisai, ka te wat ke totongi hono mo ua mano ke kakai koni na ne tuku aki i loi. Kui feia ha mo palofita. Ko pita puaine o ku ke ire a tupe. Koe manuene kaho o ku ke ire a tupe he pongi ire a tupe he fiafi. Koe mea ko whaatalato ai ka moutoro o ku mou mahaki oho. Koe oho mai pe tamakoe piaha. Puri atu. Oho mai tamakoe pea. Puri atu. Mea koko tatai ku mou mahaki. Koe ke toa whai ngā oho ke ho mou whai. He koe uhi. I koe ko mou peki e tamakoe. Mou peki a awhimi mounga. Kui whei a awhimi mounga. Ko whei ne ngahi ngā ue kulawa. Haini o ku mou maari hai o mea talanoa sai. Kau talanoa atu ai rewa ki he ahoni he, ho mou tānoa ki te mokalati. Whakamau ia ko ho mou loto mo e atamai, o ku ikai ko e tau mo ui he whonua te mokalati ko e uhi ko e nau te mokalati.
Ko e tau mo ui he whanua o ku tau iai, ko e uhi ko e tau ngā au e pe ke totongi aki e tau pila. O kai ke uhinga e ku nofo he whanua te mokalati, ke hau e pure anga te mokalati o totongi e whare, totongi e uhila, totongi e telefoni. O tatau ai pe ia pe ko e whanua o ku ke nofo ai i fe ia. Pe ku ke nofo ha whanua komeniusi, pe nofo ha whanua te mokalati, pe nofo ha whanua tui, o kui kai ke ange koe mea koko tānoa. Koe mea nea ko ilo ai koe o ku waie mea ku mau whakaata mai he tokolahi e kaupatoa. A e nau tala mai ku ke mo ui he whanua te mokalati. He na umate au e ku nofo i tonga. Na aku mo ui pe he nofo i tonga. Koe ku hiki mai koe ki murini. Tala mai ange pe koe hinga tau te mokalati he ni. Mutolu koe ni askereria ni mo kaupatoa he. Mo pumi e rekoti koe he sentaringi. Pe ko wahe sentaringi. O koe ke wahe sentaringi au. O koe ke wahe sentaringi au. O koe ke mai he kau family tuia haku paanga pe kunau supply mo ui. O ko mo ui pe au mo ki family. O totongi pe o mau ngahi mo ua mo e mea. Koe mea koe ko uhinga ki ai. O koe ki hanga, koe ki mo ui au hen koe uhi koe te mokalati. Mo ilo ai sentaringi, mo tolu koe ni o mou. Koe sentaringi, ko pau ke te, ko pau ku te tau tikai ke witaia, ko pau ke te sapalai e kita e ngahi information ni ki ha. Ke sentaringi, na te kumbi e te ngau e walu he mahina kotoa peka ka nau kei ka te kei wahe. Koe ki hame koe wahe, ko te whe malolo pe kita he whanua te mokalati pa te malolo pe ka te wahe pure anga. Mu whanongo mai kau tonga koe mu pe he tānoa koe ka kai whanua ke nof te mokalati ai. O ku te kai ke te ngāwe ku te wahe me pure anga. Ko hui tānoa alo iau pito i. Ka koe ke lava ko supply information whe mai pure anga kai ke wahe koe. Tātai pepe koe no whanua te tai wahe pe koe. Koe ku whei ngai ni ke whakamahino ke he atamai kovi o nau tolu koe o nau tu uaki o koe tupong tipeni e tau mo ui i muri ni he ngai whanua te mokalati. O koe te mokalati o tau mo ui ai. Koe o ngā aue ke pupuha ia e lae o ku tau mo ui ai mo totongi ake e tau whare mo mea. Pea koe tau text o ku mo ui ai e whanua te mokalati. Koe uhinga koe mautalatu ai koe o kui kai fie mau e te mokalati tonga he kuhanga he te mokalati o whakaawa e matapa ke te taka mutolu. Ngai whanua te mokalati na kamata ngai whanua karistiane. Ahon guha. Koe ngahi whanua ia o ku tari ai e ngahi lao fe pakitaha pia moe tui whakaristiane. Koe uhi koe ha, koe tau i e totonu a e tangata, pia koe totonu koe a e tangata, o ku whehanga hangai ma upe ia mo e totonu a e otua. Whanua te mokalati o ku tupulahi tahae whainga tui ko e fiesi. Tai tui otua, koe ke tui na toku aha otua, koe whanua te mokalati. Koe uhi koe whaitau ataina koe o e tangata, koe tupu koe e whainga tui koe e fiesi mo e more, koe whanua e ku more lahi tahai au hia e molotu whakaristiane, koe ngahi whanua e ku mate lahi tahai, tāpuni lahi tahai whanilotu ngai whanilotu karistiane. O ku mou nofo mou tolu ia kau patoa o tu uaki mai, ai tau nofo he whanua te mokalati. Kai ke mou sio mou tolu ki he mau ai te mokalati he ātakai. Whaoa e totonu ai mātua ki he whānau. Ko ala peo ta i ho whānau, ave ko he whanua te mokalati ho whānau. Ko whai mea whai mauia, ko tau talanoa tau tolu ia ki he sistemi. Ko sistemi ko ia ku ne mau i lahita, mo whe paki lahita, pia mo tui whakaristiane. Moilo ko ngahi whanua ia ku kakalahi tahai e mea koe ni. Whaihia. Ko hiko ho totonu e tangata. Kakalahi tahai ha. Homelessi. Ko hiko ho totonu e tangata.
kakalahi tahaeha. Ngahi lao ko ku whepaki mo e tau tui whakaristiane. Ko hiko e to tono e tangata. Ko ao e whanua demokalatio ha. Mari betunga ane mo e tu whewhine. Whakalao i ke mari betunga ane mo e tu whewhine. Tamaita whaeta. Ke loe mea koe ko pehea o geisaia e tonga. Ke ku kei hau pe tonga o nofo mohotoanga whakatonga o nofo o kaita e totongi mo inu ta e totongi mo mohe ta e totongi koe tonga. Koe te mo kalati ai move te peko tau whakaloto whare. Koe tau a koe te mo kalati mo e uho koe whamiri koe te mo kalati tonga. Mo to whare koe unau tau whakaloto whare. Ma koe ke tau pia o ngata pia unau loto whare. Kai move te gitua. Koe te mo kalati. Ko mea ko whakamai ke mahino atu ke whanki i ke i ka awai koe ni o kulongoa a holo koe ni i ke mai. Koe na ku ke mo ua he whanua demokalati. O ku totongi he demokalati e ku reni i kai. Totongi he demokalati e ku hila i kai. Totongi he demokalati i ku ha i kai. Koe pupuha pe o ota. O ku nekumi e te fo i maa, totongi e to whare, totongi e te pila. Pe ku ke nofa whanua demokalati, pe ku ke nofa whanua kominiusi, pe ku ke nofa whanua tui, koe iaha kākunga ai nofa whanua tui, kominiusi me demokalati, ki he totongi ho pila, ko koe pe, he kakawa pe o. Koe tūtū ni whaka o tūai. Te ke kai e mā he kakawa o mata. Tatau ai pepe koe te mokalati. Pe koe tae te mokalati. O ku ke i kai pe mā he kakawa o mata. Ku ai e nia he whangi. Unu whekula ia koe ni ia. Una whanga na tolo ai whangi ka unu whekula koe ni o whakakau. Koe tau mo ui he whanua te mata. Koe tānoa ia koe amu e loi. Koe tau mai ki muri ni, koe lahi a ngea e whainga maari e. Ke ngā au, o whakatatau ke lahi whanua. Kou talatu, kana koe lahi o, kana pauna ko tongana e te mokalati a tonga, kai whanua whakatu e Australian. E whainga mai ka unofo whanua te mokalati koe i tonga, ke nā mai ki aske, o ke whanua whakatu i ko Australia. Ko hui koe ha, lahi a nge whanua, lahi ange whainga maari e. Koe ke pesiti e whanua mo e whainga maari e, koe uhinga ia u tau unua i ka whanua muri. O koe koe tau, ka tau ka eke ki he wholau ko toa pe mei tonga. Tau pe he, toko taha whe tupu, ke toko wawhe tupu ko mahe tori. O mai ki he no whakatau te toko wawhe koe pa ke ange ki hape pa ke eke ange ki ai koe hae uhinga na ke haa uai ki Australian. O whapapau atu e pese te hive hiva, poine hiva, te nau tohi ai, koe mau mai ki Australia ni, koe kumi mo ui, e whainga maari e ngā ui. Hala hafo Italia tahe tala mai, koe ku hau ki Australia ni, koe ku hau koe te mokarati. Ko whaam ke whakatala tala e fo i mea koe ia, he koe mea ia ku mou fihia ai ho mou atamai. Koe mea ku fihia ai ho mou atamai. Ka ko whaamu ke whakatala-tala. Ko ia i lihai lui. Mo kau mui mui. Mo e ka whangi unu whekula pei Australia ni hene unau pou hake ki ai. Kataki. Mui kalo tok mo
Sai na ulave ki mua. Pea ku whakamu ki ulave ki ai ahoni. Nau mai rewa fui hui koe ni. Koe na koe ngahi whanua te mokalati pēna unau. Mua he toko ni a tonga. Whawhetaki eo tua. Nau toko no whai. Ka tau ki fika. Tau ki whai fika. A pau tau pehe. Tau whakatau ai pehe matai fika whai ngofu he kalkiri singi. He tau pehe. Kau ngau e nu sila. Kau tonga nofo nu sila. Ngau e nu sila. Tau pehe toko. Tau ai matai fika whai ngofu a pehe. Tau pehe kau ngau e paanga nu sila toko tahamano. Pe toko wamano. Sai. Nau text ko he wike taha e toko wamano tonga koe o ku ngau e nu sila. Mai ho ngau e tau pehe pese te wanoa. Hau ho wahe taha whini mangeau. To ai koe grossi. Hau pe tau ai pe taha whiu whai ngofua. Hau ho ngau e taha whe. Pese te wanoa ho text pa ngai wangeau. O toko he pure anga. Ho texia. Toko wamano e kau ngau e whapure, e kau ngau e paanga tonga koi i nusila. Riunga aki a e wangeau, tau ai pehe matai whikau. Riunga aki e wangeau a toko wamano ngau e paanga i tonga i nusila. Ko fia e? Wangeau, riunga aki toko wamano. Ua fa miliona ia. Ikai koe. Tana ke fo inoa e taha me he wangeau. Ke fa mano koe fa kilu ia. Tana ke mai me fo inoa hono ua koe wangeau ki ai koe fa miliona ia. Riunga ke ua fa ia koe fa miliona ia. Tex e ka kaitonga koe nuusila he wike. Panga fa miliona ke pure anga nuusila. Wike. Fa miliona. Totong he kakaitonga nusila ki he wike ko toa peke pureanga nusila. Pureanga Australia, pureanga Amerika. Oku ikai ke iai haki i wawa ofi ai tokoni a ngahi fonua ko e ni. Oku fai ke mako e ose tauna u tokon ta 3 miliona. Ta 3 miliona ki he ngai fonua developing countries. Pe aku hanga he toko lahi o kai ke ilo e le volo o e anga koe o e mea. Aku iai mea kui koe third world, koe underdeveloping, koe develop country, mo develop tete. Oku wha mistake e whaka uhinga i e umea, ko tonga kau e whanki developing countries. Ulanga whakalaka-laka. Ko hinga koe ku tala noa. Tau tolo whaka oi ki he ofa koe o ku whai me ngai whanua koe ne o tau nofo ai murini. Si malo e si ofa a Australia whanua te mkalati mo nusila. Tama koe toko nina 5 miliona. Ka o ku tex ai kau tonga nofo nusila 4 miliona he wike. Riunga ake ni maua. Riunga ake ni maua. Hala haki i ka kunga pese te nima e tex e kakaitonga nofo murini. I he tokoni a ngai whanua o tau nofo a igea. Kitong. Kai e ngalo e au e lereato ta noa mo fustua. Nusila. Ke ai. Me aia na e hiki ai tokoni a nusila ki tonga. Na alato me ata fustua ki hai komisiona nusila ta noa mo hai komu mo e konsela nusila. Ki he eite a nusila. Mri mai na toi mata ifika e tahari atua fustua ia e mata ifika i olu. That's the two reason.
That's the two reason. Koe uhinga ia e ua na e hiki ai e tokoni mai a New Zealand ki tonga na e oange e fustua koe uluaki. Tānaki e veve o New Zealand agu whawhanga ake kautonga. Koe kapa mo e mea ngako kotoa pe New Zealand tuko e mea rerei New Zealand ke kai kau New Zealand ka ave veveo o tānaki miliona ma New Zealand mei tonga. Koe mea ko tau ai e ua e kapa ICP o tau kia. He koe mea whawhanga kuri ia e kau pālangina e oange koe ki tonga. Pea kua tau e ua ia ko ia tau tolu. Nau hau ki eni, koe mea ia nai panga e taha pe e kilo kapa ICP. Koe mea whawhanga kuri, whanau ke whawhanga ki whangkuri e kau pālangi. Uhi ngai ai ua, matu nai whaerei whoki a fustua ia Australian, tupu Australian, sisena Australia fustua ia. Uhi ngai ua na ange fustua, pia hiki ai he whewhine. Tau pe whewhine o sio pia whanongo kai talanoa fustua e mea goia. Mo tāna ki lau miliona me ngai moto e Pasifiki e ave ho mou vewe o whakatau ke kakai. Ulakia, ua. Tāna ki tuku hau o mou ngahi whanua heni, he lau a piliona, i he ngāu e, ai o mai e kakai ngahi o tumotua ngāu e. Ta mou peheu fuulahi ho mou tokoni ke whanki o tumoto e Pasifiki. Hono whawhanga agi mu tāna ki mai miliona hono ave vewe ki tō ngā whatau he kakai, pea moe ngāo mai kakai koe me Pasifiki o ngāu e o teksi o mou whanua heni o lau piliona. Pea mou whakai mai o koe taha tolu miliona e tokoni he tau koe msirin lahi pe koe taha 5 miliona o mou 80. Mea tawa taina ngai whanua he tokoni. Ka kono o atu e mea ke wavy aki. Pea tau nofo pe, oh, ko ngai whanua demokalati, kau o mai o ngā ue i nau tolu oange nau teksi mo e tuku hau ke nau tu maari. Koe mea whema oe ke tuku e talanoa ma ta i whika koe ai vare. He kui kai ke whakalaka e ne whakakau ana ia he mea koe tānoa ki ai. Tau o si ngā ue i pe tau, he tau ofa koe ki tonga. Tau laku paanga ko tau whamiri, to e fōu watu me he tau tekse tokoni ai whonua, he pure hanga. Sai. Whanongo he whehu i na hanga he e tai kauti, o whehu i e mea koeni, pe ko whe paanga a emergency whani ai pure anga, ke whakamaa aki e fū mo e mea koe whonua. Ano mai tai kauti kau talatu ho vare kua. Hufanga e whakatapu kau talatu ho vare kua. Ka e fua apin. Ko au ko alo haya maha mea ngā ue. Ke uha o fufulu a ke e fu ho mau apin. O kai ke pōpula mai pure anga demokalati na pehe ko demokalati. Pea e fua apini pea tuu mai e. Ai pure a ngā whakamaa e fu. Sai, whamone ne ta. Tā whea lahi koe nei toki osi heni he wafe hongo fulu wafe tātā. Fu tā whea lahi koe nei. Au hake o tia hongo fulu he state you me koe sankopu. Na kai ke o mai pure a ngā ia o whakama ai perepela he hake ai perepela mo e vai he ngahi api. Ia mai pure a ngāi. More pure a ngāi. Pia lahi mo e ngahi tā whea e na kai ke totonga insiua iai. Ko haina ne ngahi. Na e tuu hake pe kakai whakaeria. Na wō katoa ngahi api. Ie api. Kai kia hatotongi. Ngā au e whakatahape. O mai mo e kakai koe ngai whitu na kai ke tāwhea. Na wō katoa mai ke whitu na tāwhea. Ngā ue ofa. Tokoni. Koe eke paanga ha pure anga ataha, ka pau o kuha. Ka pau koe whonua eni o kunau piriona e nau sirini. O koe ke nā mai nā tolo whakamaa ho nau hom ai u api he taimina e tāwhea ipa perepela ai o pala kue u api. Taki taha tuu o fufulu hono api. Taki taha tuu o whakamau hono api. Mea koe nai hoko ke he mei tonga. Nahi ngahi e ria pe ia na e tāwhea lahi.
Na e o e kakai ko na e o ia ngau e tokon. O e kakai me ngahi area ko ni na kai ke kau he tawhea. La heang area na kai ke tawhea. Na o rewa ke u feitu ko tawhea. O ke u api o toko ni i nau toro. Whakamaa whetuku e nau mea mopi. Polosi mo e u api. Ko tonga ia kuke. He kui kai ke ha whetu e ta e fua. E fua e api koto api. Ke heia me heni. Ta whea te whetu ka hao e whetu. Pao te whetu ko ka ke ta whea. O tokon ke whetu ko ta whea. Ko tonga taki taha whonu pe e nefu hono api. Kono ngahi. Kaka mea e pure anga. Taki taha tu o whakamaa hono api. Taki taha o e pisinisi o whakamaa ne pisinisi. O mai pure anga o whakamaa u ofisi e pure anga. Ka kulawa ha tokoni me ngai tawa aki ki tuka. Koe tawa aki enke whae tokoni. Kai tak taha tokoni hono whaamiri. Ko whe ho po kau tama patoa ki hoka toho mou tokoni ke masiwa. E kai kua osi. E kai kua osi e. Kua osi e kempeinia mo e whiri kua ke mou toe tokoni mou tolu. Osi o mou taim tokoni o mou tolu. Ko e fu. O kai ko haparo pare mai a pure anga. Pea kuhangi ko kulau o whaiteri ha bea o duana to mafu uhai a fufulu e lai a kau mo e mea. Ko e fuia ko o si sai e sisia ko e nage alu e ke kere o whakarere kere. Ko mea pena nau toka ngai ko e kei te e fu koe o e mea na uha e siti. Ka kua si tu e tai nimi ko fuoloa hono tafi he matangi ia e fu tamte ia tu he tahi. O koe kai lope ko hae mea ku mou nofu ai pe mou tolu o veri ki he pure anga kana e toki o si fie poto he pure anga koe. Ni koe pure anga ngai ne kau poto. Koe pure anga ne kau loto. Pure anga ne kau poto mo pure anga ne kau loto. Tu ke nau whakarere o nau pure anga. Hange koe kau whakakikihi mahe mea koe whekau aki mo e kei polo mo e mea. Koe ne, koe efektibe koe whakakikihi a ka pau e toko ne nau mea ke whai tuutu uni. Pea ka pau whai tuutu uni kapneti, sai pe ke tuku e kapneti ke nau whai tuutu uni ko nau tolu nau whakarere pure anga. Hange koe kulawe. Fie poto atu i wata pea mo piveni, pea mo ua ua 5 miliona e whanua. Hainu kei whinga ke kanseria ngai mo ua. Ka pau e toi whoki pe pure anga koe ni ke original plan koe he foi mui palaki koe i wawau. Kanseria i te nau negotiate ai pia mo e hawiki ke toa te futata miliona koe na os avio hopo. Ka koe ngahi mea koe kulawa pe o negotiate o area pia whafoki. Kai totongi sirini kai whai ai palaki. He ka pau ai satellite e kei totongi pe mo ua tahataha miliona ke Hawaii i kai koia e kei totongi pe he na osi hopo ia pe ako stutu ni e whamawanga inu sila ke totongi tahataha miliona ka pau te nau pick up e konture ki koe kasifiki e kei totongi pe tahataha miliona o kulahi ange chance ke Hawaii ai pure angame he taha miliona koe uhi he nakai ke aha kaunga e pure anga ke whamooni ko ia ko whamooni pia piveni. Ka kai ke lawa e pure anga ia o hao hea. He area mo e Hawaii. He koe pure anga na saini e pure anga ia he me area mo e Hawaii. Koe pure nakai ke saini pure anga ia he ta miliona koe a tama koe Pasifiki. So, possibility ke escape he mo ua, possibility e hao e pure anga ia ta miliona. He nakai ke whamooni pure anga. Koe mea koe ke hao koe tataha miliona, ko pau e totonge pure angai tataha miliona. Koe foi chance pe ke negotiate, koe ai e foi palaki, kai kanseri e, kai totonge pure angai tataha miliona, lava mo e foi mui palaki baba. Lahe ohofi holo he patoa mo e nau whangi mea. Hau tuwange ke pare mea, mo e neho e minister ke nau whare. Mo e whare area, koe ni moilo, ko pehe, whakata mai koe whare rea rei taha. Tau re tu e whanua.
Whare area rei tāre. Ai whare area koe nā tau. Lue mai mo tau. Lot mo tau. Au kai. Whare area rei tāre. Pea oku omi ai kakai totonu mono taimi whaingata totonu. Whaingata koe ni hau be mono kakai totonu ke nau lawa solo mai parapare mawe ni. Muso ke. Wafe taha walu, toi fua whalahi ko kita. Nai ha. Toi holo e kau paipa koe ni koe pure anga ia ko iaia. Ho tere, nofo ho tere pe pare mia. Kai ke asima alu ke kakai. Kai ke asima press conference. Nofo ho tere holo pe. Whamore ke panga pure anga to tong holo ho tere. Na winu pia holo na to luia ai mo pāpāti. Kai whakaofa kakai. Haerea mai tu io alo tufa vai kakai. Kai toi pare mia. Pare mia koe na toko osi. Os pe afa, as mai pare mia takai, alu takai os sio ke afa. Pare mia koe ni, osi pe puhe mo ngā whiua. Asi ma press conference. Tā noa, tari ngai wheu i ke ngai whai ngongi mamai. Kai ke tonu ke toi fute holo whangi unufe kula ia. Unufe kula ka te ala pegi ai. Vilo ngati foi mai a takai. Mandui a tonga tai. Mea koe ke toi whemau e tau ke whanau tatou halongoa. Ko tau whatong ia koe a. Rea pe mo oni. Ka waha tono nou tau rea ki pe tono nou koe a tuku pe. Koe whai tutu ni, koe whai tutu ne nau tau. Tau rea pe na tolo tuku ai. O kukai ke tau timani e tau tolu ke nau whai e tutu. Mea koe ia. Ka koe mo oni ke o atu pe ia. Hono tai. Mono uhinga, mono fitu ke awe. Mea pe na bu mai ai he whiawhini. Ko whampe ke mahunga maari e tāno atu ki he demokarati. Ia mahunga maari e atu ki he talanoa koe ni he mea ui kai ke mahino ko nau atamai. Ka talanoa whakawhika tae mahino. Ka tānoa whakaikono bika tae mahino. Tānoa whakapolitika re tae mahino. Koe pewa ke mahino he ku mahi o ku ne ilo mea u tānoa ki ai. Fie mau ke mau e mahino. Ka kono hiri o pe. Ko sihova o ku pure ki he otu motu. Ko sihova o ku pure ki he otu motu. Mea ia ku whaito aki ai ia. Tau lotu pe aho ki aho ki aho. Lotu pe aho ki aho ki aho. Tau ngā whawhatong ia ia. Tau lotu. Tau rea pe. Ka tau lotu. Kono tau ngā whawhatong ia. Ko hi au ke ipure pe asi hova ke otu motu. Ko ua whalahea ka mutolu. Ta tau atu he. Ki pulu wawe pehe ahoni. Lahi ono ngā au e mono haa. Mi whai tau pe kina mutolu e o tua. Mi ke ni koe ni tau sio e sāpate whai tau malanga. Aku o whalahat ka mutolu tau motu. O nua mafi mau whamalo atu. Au sia mai tō mui ki polo kalama koe ni tamai mau whamore more peka pau ku tōki tu a mea ko maurea aki. Mea ni whamore more aki mau tōno. Mai koe whamalo atu pe koe uhi koe fuaki iwi, fuaki poto, fuaki lea, fuaki malo, au a fio. Whafoke atu e langi mo nau ki o a fio. Mau wafe o mau ngahi a whenga, feo hiku mau whai e fiafi koeni. E whai tāpu ingina mai pepe me langi, na whakainu ki mau tolu o vai ola. Na whanga i ho mamu ui whakapu e loto e vai. E koe kireso mau eiko sisu kalaisi o whai atua koe tamai. Feo e lau mari ma oni. No foi e te matolona hiki. Ai whai peo tai ngata. Amen. O whalahe ka mutolu. Whai tāpu ki na mutolu e o tua. Wike e mau a wike ni whakaosi o e Sanuari. Wike ni lei. E tau toksio he tau malanga.